mi video ga mi balalani duniya mihar kurimate fami wafada bala aafatuge halategga eidu namaz qur'ana gotuge tafsila mi halatuga gega eidu namaz qur'ani madanuga nuwata miskituga wes eidu namaz qura fadan nam wes eidu namazuge khutbaki hakimage amura bodu jamaategga kiyuman onna sunnatekkamun gega eidu namaz qurairu khutba dinumen nonnane eidu namaz qur'ani bangi gowma qamed dinu makanula jumhur ilm wedengari huga mifada halategga gega eidu namaz ekani kurumaki wes hudda wegen wa kame nam wes gega ahulunnayeku jamaatuga kurun awla kam bodu wegen we namaz kuruma gega jamaain hadan gotuge tafsil imamu mihayaku jamaatuga bæveriwani emme firihenen nama mihalatuga mawmumu miha hunnani imamu mihaya essafegga imamu mihage kanafaratun imamu mihaya jehigen imamu mihayaku jamaatuga bæveriwani ekakavvore gina firihenun nama mihalatuga mawmumun tibeni imamage fahatu safuga adi safu hadamun gendani imamu mihaya dimain feshigen defaratan hama hama wagota imamu mihayaku jamaatuga bæveriwani emme anhenen nama mihalatuga mawmuma hunnani imamage fahatu safuga imamu mihayaku jamaatuga bæveriwani emme firihenaka emme anhenen nama mihalatuga firihen mawmum hunnani imamaya essafegga imamu mihage kana faratun imamu mihaya jehigen adi anhen mawmuma hunnani imamage fahatu safuga imamu mihayaku jamaatuga bæveriwani ekakavvore firihenunna emme anhenen nama mihalatuga firihen mawmumun tibeni imamage fahatu safuga adi anhen mawmuma hunnani ege fahatu safuga imamu mihayaku jamaatuga bæveriwani ekakavvore firihenunna ekakavvore anhenun kamavvanama isvediya hale fadan firihen mawmumun tibeni imamage fahatu safuga adi anhen mawmumain tibeni ege fahat safuga jamaatuga bæveriwani hus anhenun kamavvanama mihalatuga anhen imama hunnani ebami hunge meduga gega eidu namaz qurairu amal qurani annani vibidain eidu namaz niyeggane hashamben takbiru kiya hashamben duaul istiftahu kiyun hashamben takbiru fiyawa vidvidigen hat takbiru kiyun komme takbir gaves de dekonda hamen ufulun efahu fatiha sura kiyawa suratul a'la nuwata emiha ka faseha surate kiyewon efahu ehin namadu tahke efadan furtama rak'a furihama kurma fahu devana rak'ata teduvun devana rak'ata tedumun kiya takbiru ge iturun vidigen fas takbiru kiyun komme takbir gaves de dekonda hamen ufulun devana rak'atuga fatiha sura kiyawa suratul ghashiya nuwata emiha ka faseha surate kiyewon devana rak'a furihamako at-tahiyyatu kiyumafahu salam dinu duaaki eidu namadu gega jamaategga kurmuga tawfiq Allah ta'ala algon men emmen namin var kurevun